Mi ćemo da vam najavimo i prilog naše koleginice Dragane Dimić u nastavku programa koji govori o žalbama građana na račun komunalne policije. Ove žalbe najviše su upućene putem elektronske pošte, ali i telefonskim putem, a riječ je o ugostiteljskim objektima u najvećem broju. Pogledajte o čemu je riječ u nastavku programa. Kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata je jedna od najčešćih koju provodi komunalna policija u Bijeljini, jer građani se najviše žale upravo po ovom pitanju. Onda proizvodnju prekomjerne buke komunalna policija je nadležna za ugostiteljske objekte, isključivo što se tiče prekomjerne buke, ali za proizvodnju buke recimo od strane privrednih društava ili fizičkih lica, to je nadležna Odeljenje za inspekcijske poslove, odnosno policijska uprava. Izlaskom na teren dalje se preduzimaju mjere i radnje u skladu sa zakonom i ovlaštenjima koje ima komunalna policija. Uglavnom se preduzimaju represivne mjere, odnosno sankcionisanje i kažnjavanje. Sad imamo jedan problem vezano koji se odnosi na drugoj teritoriji, na teritoriji druge države. Razumiješ, to je u pitanju priobalni dio Drine, razumiješ da određeni građani žale se na proizvodnju nivoa buke iz vile koja izdaje na dan. Međutim, mi ne možemo da reagujemo po tom pitanju s obzirom da je rad komunalne policije ograničen samo isključivo na teritoriji grada Bijeljine i ne možemo izaći iz te teritorije bez saglasnosti nadležnih institucija, a posebno ne na teritoriju druge države. Prijave, naročito zaprimljene telefonskim putem, nisu uvijek osnovane, ističu iz komunalne policije i dodaju da se u tim slučajevima troše resursi i vrijeme, a bez efekta na terenu.